очень много его песен, и одна из любимых наших песен — это гимн Нижгар-Лару. 44-ю страницу откройте. У нас есть и про Татарстан. Ну вот сегодня, Ахмед, а вы здесь? И мы споем его песню. 44-я страница. Ахмед, а вы? Пока ищут, скажите? 44-я. Мәскәләр милләттәшләр, беренче сездә халыкара хатын-кызлар бәрә белән һәм презентация калфак, ак калфак инде. Мин в свое время 12 ел был организатором ансамбля, как это называется, я забыл. Так, это, татарский ансамбль был у меня, так, и я сейчас думаю, что, вот как сказал Рафик Валидов, колфак, а мы хотим сделать колфак. Дайте, пожалуйста, мне это не... Колфак, шикарат окемена бассейнде. Именно 8 майга мартка посвященный был. 8 март күні 8 март күні бүләклим хатынны жеткен биыл март көше алам кылап сыргасы 20 тәнкәт бүләк гәт минеттен шәт бүләк бір кеңесен хатын дим гәт үсіллә хатын дим İhtibarsız irsin deyip, yoksa haman tir gibi sin mine söymüsün deyip, hatan deyip bilmesin deyip, kişi irleri gibi gülek de vermesin deyip. Her 8. martına döndürra bit kulakına. Girip teşhitte beyrem, irten hatırga etem, kara ali hatan diyeyim, nerse alıp kayttım diyeyim. Benim bilekte kırgeç, nerse ekenen bilgeç, hatan etti aptırap, iksin dura, neydi bilek tapkan bit, sırga alıp bit, 15 turup birge. Görmegen eken birde, buna nidip pişmegen, kulaklarım bir çişmegen. Hazırlı bilişlerge, kulağımın çişerge, bir bile kaldım, anda da durak kaldım. Rahmet size, tebrik ederim.